Poštovani gledatelji, lijep pozdrav u vijestima televizije Jadran. Evo što izdvajamo iz današnje emisije. I upoznao građane s odgovarajućim hardverom. Udruga za edukaciju građana djeluje već 7 godina na području grada, s tim da im je rad u početku bio isključivo volonterski. Gradske vlasti prepoznali su njihovu kvalitetu i trud i na temelju njihovog zalaganja osigurali su im sredstva za budući rad. Od 2000 do neke radionice, jer tu smo dosta aktivni, krenuli smo volonterski, 2 godine smo volontirali, naš projekt su kasnije prepoznali grad i županija, nekakve donacije dobijemo, osnovali smo, vidjeli ste unutra, jednu malu informatičku učionicu. Želio bi naglasiti da ovo nije jedina lokacija u Kotaru, držali smo još edukaciju u Kotaru Lučac-Manuš, a evo možemo najaviti i pozvati vaše gledatelje u petak, dakle ovaj petak 27. ako se ne varam u 9 sati, također je ovakva edukacija u Kotaru Bol. Tako da evo, slobodni su naši građani doći. Današnja tema je spremanje fotografija s mobitela. Često nam se žale naši polaznici da im je mobitel zagušen, pa danas ćemo i naučiti kako prebaciti fotografije na računalo, na USB stick i nastaviti dalje slikavati s mobitela. Umirovljenici uživaju u druženju i stjecanju novih znanja. Predani su učenici i cijene zalaganje udruge za njihovo opismenjivanje. Da utvrdim znanje bolje da mi je, da više doznam, da koordiniram ovo što sam do sad naučila. A što ste do sad naučili? Već 7 godina sve hvata gdje su gdje po pensićima su obuke. 7 godina. I tako, ide nešto interesantno, za Bog dobije to okej. Ja sam pohađa i prve godine, ne u prošle, nego pretprošle godine pohađa sam, ovi se napunilo da će nas zvati, međutim mene nije su zvali da će to biti negdje na drugom mjestu, ne ovdje. A ja ne bi išao na drugom mjestu da me izvaje, jer ja kad nemam šta raditi, išao bi tu i slušao. Se naučili šta? Nešto naučiš kad učiš, moraš nešto naučiti. Nije vrag da nisam ništa naučio. Imam mobitel isto tako, zna nešto. Naši umirovljenici su prezadovoljni, evo kao što vidite unutra, skupe se, veseli su, smije se, ovo je jedna pozitivna tema. Moja nekakva ideja kad sam krenuo u ovo da u svakom Kotaru imamo ovakvu jednu edukaciju, možda i da nekakve i studente zaposlimo i to je moja ideja, neću odustati od toga jer mislim da imamo potencijala i šteta je, gradski prostori su većinom prazni, ali evo mi ćemo se potruditi informatički ih opremiti i da Split postane jedan od boljih informatičkih pismenih gradova. Mobiteli, računala, laptopi su platforme na kojima umirovljenici savladavaju najosnovnije radnje da bi se mogli kvalitetno uključiti u svakodnevne ljudske rutine. Od 2012. kad smo krenuli bila su fiksna računala, to je bio fokus i onda s vremenom kako su dolazili prijenosna računala, laptopi, ajmo reći 2015. smo radili najviše laptope, dok sad u zadnje 2 godine smo kompletno morali okrenuti predavanja i krenuli smo sa pametnim telefonima. Android sustav i to ih najviše zanima, najteže ide jer su pametni i mobiteli i touch screen, ali evo trudit ćemo se obučiti ih što bolje da se što lakše koriste i društvenim mrežama i raznim aplikacijama i svim što im je potrebno. Nije da se u stvari već se služi ni mobitelom, ni nekim tabletom, ni tako, ali eto možda malo više, da ne moram baš svaku sitnicu pitati dicu, jer im skoči živac kad ih nešto pitam. Mislite otvoriti neku društvenu mrežu ili samo ovako? Ne, mislim uopće, ne zanimaju me društvene mreže, nego jednostavno, ne znam, sad vidit ću šta u stvari. Grad Split je pokrovitelj radionice i podupire rad udruge. Sve edukacije za građane su besplatne, kao što smo napomenuli, financiramo se iz donacija od grada, županije, informatičku opremu također dobijamo i evo, zadovoljni smo što možemo pomoći našim građanima i još jednom prilikom sve ih pozivamo da se priključe našim Kotarima. Masu toga je inženjer Mate nama već pokazao, je sad neko to prakticira, odnosno ako koristi, onda je to sasvim u redu, onda se nešto i ubere, ajmo reći, nauči, ako se ne koristi, onda to znanje malo i varira. To otprilike što se tiče ovoga Kotara i zahvalni smo i gradu Splitu koji na neki način podupire. Udruga za edukaciju građana sa svojim progresivnim i predanim programom ustrajeće u naobrazbi građana u svrhu podizanja kvalitete njihovog života.
Svatko tko želi sudjelovati bit će pravovremeno informiran. Dakle, sve naše radionice su najavljene u medijima i putem radija i putem novina i putem portala i često na samim gradskim kotarevima zalijepimo obavijesti. Na Klisu se